kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ngay nanang, ada impaw itni manang koray. Ay, awan pa'y lanay anak ko. Ay nawaw, apay ngay. Diyak man na mo. Awa mo text na kanya. Awagan nyo man kidi. Ibagayo an naibusin ti bagasyo kinitatang. Amang ano awan pa'y kwarta na dayjay. Dagijay pa'y ti maawanan iti kwarta. Ada negosyo da nga agasawa iti syudad nanang. Ah? Nagkapoy kay gayam. Ay, nakababain mo nga minti agdawat kadakwada anak ko. Amang anoan niya pa'y ti panunutin jay asawa di kabsat mo. Iti anya agapaw. Kas naganak, karbangan nyo ti agdawat iti tulong kan manang kuray. Saan amabalin alapdan ni Joseph dayta. Awagan nyo ni manang itamalaang takasapulak mo't ti kwarta nanang. Hello, Nanang. Ay, kumusta kayo dita syudad, Cory anak ko? Nasaya at matlatta, Nanang. Da kayo ngay? Ay, nasaya at kami mulaeng. Ay, gayam. Inawagan ka, ta dandanin maibus ti bagas may nakong. Saludsudek ko mano, kaano ang makapauik ka, anak ko? Inton katapusan pa'y ang makapawitak, Nanang. Ay, kasta ka day. No awan isa ang yo, ipadas yo ti umutang dita store. Ibagayo, abayadan yun to, inton katapusan. Ay, wain, kastalatan ti aramidin may. Ay, agyaman akunay, anak ko. Awan anyaman na, Nanang. Agan-anad kayo akanayon ditawan. Di yu liwayan ti mangan, tanarigat ti agsakit. Ninanang samat di mawag bakit? Isungag pa'y sulakay. Anya timbaganakin ka? Ada ka di parikot da? Awan, sinaludsun na laeng no kaano ang makapawitak, tadandani kanon maibus ti bagasda. Ay nawaw, awanan isa ang da. At dapay matkit day, binilin ko mat nga umutang dapay laeng no kwa. Unang ada nga tamayat nga agpautang kadakwa na ijay. Ay kat adamot siguro alakay. Saan matkit di ama nagutang dananang kantatang. Umutang dalaeng no talaga akasapulan. Nasaya at mat nga ron no kasta. Tapno saan nga isupay a pampanunutam. Una, Ngala, mangan tayo nga rodan bakit? sige lakay, taagi da sarakon. Ayabang matan dagiti ubben. Iluto yu daytoy tatang. Ay nawaw, karni mati baboy na italanay. Kaisumot tatang. Nangalaam iti karnay. Inutang ko dita store. Impalistak payla ang tinagan ni nanang. Anya? Mabayadan to no ada ipawit ni manang kuray. Ay unay kan. Awan lang arudan tinamnamahan tayo apagbayad. Imutang kapailang mag. Kada mo ipawpawit ni manang kuray a kwarta kada kayo. Unangam saan mat anasaya at nga iyutang mau. No apay nga may nadi mo kaya tagtrabaho. Hay na, awanan ti ado asa utatang. Narigat ti pagdaldalanan iti kas kanyak a single mom. Iso adinak isuro taamok ti aramida. Naggapuan ti karnit baboy, lani anak ko. Inutang ko dita store nanang. Ay nawaw, apay gay mutang kapailaan. Ni nanang mo't, makapaumang nga tatinateng akanayon. Sapay nagngina ti karnay anak ko. Naganyo ti impalistak iji store. Bayadan yun to no ada ipawit ni manang kuri kada kayo. Ay,
Di kalata ko man imut utang anak ko. Mangan kay ki di mat nanang. Saan adakas ti umutang, tinapatag ket mabayadan. Nakababain nga raw. Awan ti nakababain dita, takas na kunakon, bayadan tayo mat. Saan tayo mat nga itarayan? Naurnong samot manen ti utang tayo ni ta istor, Maria, bakit? Ay, jak up mo lakay. Ay nawaw, apay adi mo amaw, di ka nagsaludsod aya. Mabainak nga agpakita, tawan pa'y pagbayad ko. Ang mga no di mo amaw kat inyot utang gaya man nila ni tinagan mao. Saan mo siguro lakay? Di tay amaw, titaray ti kapanunutan na dya tao. Ibagaman kinay, tagtrabaho mo tayo. Ha? Di na mo nga ro, kaya ti agaplay. Ay nawaw, kasanungay ti anak na no saan ngagtrabaho. Asinaw, tinamnamaan na amang biyag iti anak na, kat awan mo't bibiyang jay ama ti anak na. Bayap, ipadas kung tumanin na kasarita. Ay na Maria, sana nga po ta paboritom nga anak na di alanay, kat baybay amutin nga aramidin na ti kay kayat na. Saan ni obing na jay? Why, nagam single mam nga rod mo da jay lakay. No single ma'am, sana nagtrabaho. Di na irason ti kina single ma'am na ah. Adaw ti amok a single ma'am. Ngam naggagat naman. Isulaang man ti kasta. Hello, Cory anak ko. Hello, nanang. Adain pauit ko a kwarta para kada kayo. Alaan yun ton. Sino nga itinangipaw itam? Ni tata isko, nanang. Ay, sige. Urayin may, no adda idagas na dito'y balay na ko. Wan, ni tatang ngay gayam, nanang. Adda ka di dita? Apay ni tatang mo. Ay kat kayat kumot a makasarita, nanang. Ay, awan. Awan ni tatang mo dito'y balay. Adda na panan na. Ay kasta aya? Umawag kan tulaang gano saan ka abisi, anak ko. Sige nga rod, nanang. Agpakada akon. Alawan, katagyaman kami iti kwarta nga inpaw it mo 35, 40, 50. Anya ti bilbilangan nyo, nanang. 5. Ay nawaw. Kas makita mo, kwarta, tibilbilagay. Amangan kunak no ada sobra dita, nanang. Sobra! Amangan no ada sobra iti kwarta nga impaw it ni manang kada kayo. Ay, adapay, mate. Apay ko ba? Ibingayan nakmamot, nanang. Anya? Tapno adamat ay igatang ko iti masapsapul mi iti anak ko. Manuaya ti kasapulam. Depende kada kayo ano mano ti itadyo. Ibagam kit din numano. Numano ti kabaalan nyo, di isulatan ti itadyo, nanang. Umanayin dayta. Ay na, agyaman aklaunay, nanang. Iso akay kayat kayo, tanalaka kayo akasarsarita. Nakaturugan jay anak maulanay. Nakaturugan, tatang. Inlukat mo ko matitawa ti silindyaw. Ay nawaw, automatic day tatang. Ay, abaw nagpara ti panawin na. Wan nga rod, nanang. Mayat ko man no ada soft drinks. Amangan ko nak no ada pay nabati akwar tayo dita. Taigatang ko iti inuman tayo. Oray sana. Uminom kay lang tayo ti daluman. Ni tatang mo't, sa balimat ati imas ti soft drinks. Di yung ibaga nga umutang kayo man di ta isturan. Nega mabalin mo't lakay. Na, hustaon ti utang. Nonya ti ada, isaw ti anusan. No diyo kayat ti soft drinks, para kada kamila ang kananang ti utangag. Oo, na yan nga anak mo, Maria. Ay nawaw. Asinaw ti dakdakamatem lakay. Dayjalani Anda mana ni tayan lagi ti kumari na amarites. Bay am tagin joy mo't.
Ay, mais stress siguro manin. Sana nga po ta single ma'am na jalani kat kanunungam matan ti aramid na. Imbes nga trabaho kit di ko ma. Ay, saan mo talakay? Apay, asino tinang ibaga akan kanunungak ti aramid na. Anya saan? Kat numadlaw akong konsintimat. Iso asadot nga trabaho takas-taka kinkwana. Lakay, isakit kulaeng mo't ajay anak ta. Iso apang nga asim, tadi mo mo ikanday ta itidakas aka ipapanan. Awana, karkaro asumadot na jay lukas talaang. Aw-awiram ti anak na. Kat isaw, anda ijay ang makikakaro ba? Ay nawaw, manu atawanan nga istambay na jay alanay. Ada impawit ni Manang, Nanang. Hindi pa'y kalma na day tatisang kadabag mo mag. Wan ata ka sa pulak manan ti kwarta. Urayon tayo anak ko no aday pawit na. Awagan nyo kit di Nanang. Ipalagipyo ta amangan kunak no nalipatan na meten ti responsibilidad na kada kayo. Awa mo nga rudlod ka. Mabiit laeng ta ipalud ko ti numberyo. At dapay magkidi na bati a 50 pesos dito. Anyat ko na yun, Nanang. Naibus manan ti abastuyo ka ni tatang. Ay, wine, anak ko. Ay nawaw, naibus adagos ti impawit ko a kwarta. Awan, anak ko. Ay sus, nagpartak matan a naibos. Kaano lang iti nagpawitak. Kasta talaga. Ado mo nga menti paggasgastusan mi dito. Hay, awan pa'y maipawit ko a kwarta ita, Nanang. Ha? Anusan nyo ti aguray? Mang tedak to no addamanan. Adumat ngamin ti paggastusan mi nga agasawa ditoy. Sakit nakapsut mo ti negosyo mi ita. Makadlawak man kada nanang kantatang lakay. Apay mo't bakit? Wen ta naibus ka numan ti kwarta nga impawit ko kadakwada. Anya? Ang mga mat no da sa balya paggasgastusan da ijay. Dayta ti jak am mo lakay. Saan damot akas jay ididamo kat? O di sarong karam ida bakit? Kaano aya anawaya ka? Resdek inton Sabado. No kasta nga rod, agawidak inton Sabado. Si kapay laang ti makaammo kadagiti ubing. Di mo matimpak pakam mong agawid kagayam ita kuri anak ka. Nagitapok nga ay. Jak na itugo, taagawidak matlang adagos, tatang. Kastaya. Anya jay bagbagada kanyak, tatang? Anya ti bagbagadakan ka. Sing-singiran dakmat, di ta store itay. Atidug ka no, ti listaan ti utang yo. Apay akas jay, tatang. Mangipaw-paw itak mat iti kwarta kada kayo. Apay ngay nga imutang kayo pay laeng. Kinapuno na, ti kabsat mo, ti may sa ama kagapaw. Agpada na ka nanang yaw. Anya? Amo na lang arudan nga awan pangalaan ni ti pagbayad. Alisto na pala nga umutang. Apay nga rod, asaan abayadan nila ni no utang na matgayam ti daduma? Kasano ko maama kabayad, kat di namot kayat tiyag trabaho. Kan paborito nga min ni nanang yaw. Iso adi na maungtan. Ay nawaw. Amo namat a single mom. Apay ngay nga agsadot-sadot pay laeng. Ay, kung naklakit din yung asino ti bisita me. Sika mo gayam kuray anak ko. Wan, nagawidak taado tinapatag apagsaritaan tayo, Nanang. Ha? Nanang! Anya nga ada impawit ni Manang Kuray. Anya kumaitakin ka no adda impawit ko? Nay, ada ka magaya Manang. Mayat tabuok mo Nakulayan, kandi cutic spy dagiti kukom. Ngamanyat ar-aramidam? Manang, Apay adi ka agtrabaho kat addamat dananang kantatang amangaw awer iti anak mo? ay kwa ngamin Manang. Amom langarudan a single mom ka? Sadot ka pay laang. Awan mo ngamin pagtrabahuan Manang. Nagado dita no disidido ka nga agbiro. Nalaing ka amang yutang itinagan ni nanang dita store. Ngam di mo matngarot ammo abayadan. Ay kwa, kastoy ngamin Manang. Di kan agpalawag.
Ti maibagaklaan kat makaammo kay mat amang bayad iti utang yo. Isumat lagayam anala ka maibus ti kwarta dananang taadda kamot gayam ditoy. Agpakada ako, nanang. Ay, agan-anad ka, anak ko. Jay utang yo di yu liplipatan abayadan. Ay, uway nakaw. Pagtrabahon nyo ngamin, ti paborito yung anak, tapno saan lang ati mangururay iti pauit ko, ti obraan na. Ko Di na pagbalinan arason ti kina single mom na, tapno saan nga agtrabaho. At dakay nga rod ang mga awir iti anak na. Uway nakaw, di ka madanagan. Bagbagaak ni ading mo. Siguraduan nyo laang, di yu pagbalinan nga spoil day taalani taaddamot tan anak na. Agtrabaho aggagat tapno aday gatang na iti masapsapul na. Saan kat aday ta umut-utang ti amuna. Wan gayam, aday urnungan mi kanila kay ko. Iso adiyo namnamaan nga adda maipawit ko. No addaman kat groceries kan bagas laangan. Anya ngay ita. Naduktalan ni Kuray, ti kalukwan nyo nga gina. Nila ni mo ti alisto nga imbut utang ijay. Ay nawaw, wan di mo mo't ngamin mabagbagaan jay paboritom nga anak. Ay, kasano pa yun italakay. Pagtrabahom di paboritom nga anak Nangro na pa'y kat adda anak na amasapol abiyagan na. Bay apta, baga akto nga ron nga agaplay mutay. Kasanaw, no di na kayat. Ay, pilitok Kapilitan nga agtrabaho. Tawan lamutan da iti anak na. Kumusta tilakad mo ba kay? Maasarak kadananang. Ay nawaw, apay mo. Mas daawak no apay anala ka maibus ti kwarta nga ipawpawit ko. Tagayam, adda ja single mom akabsat ko ijay. Anya? Tijak pa'y kayat, awan ti trabaho nila ni. Iso aday jay, ati dog ti listaan ti utang na ijay store. Paborito nga min ni nanang day jay alanikat. Kurt, anya nga rodan ti plano mita? Awanin saan akong amang ipawit iti kwarta. Agtrabaho mo't anila ni. Saan aga puta single mom katong palbiyagan at tulungak. Saan adakas ti tumulong. Ngamno sadot ti matulungan. Ay na, agbabawi ta amang tulong kadakwada. Ay, lanay, huston ti pasyar. Ninanang mat. Makitangdan ka kidi. Tapno adda maibayad iti utang tayo. Apay nga men, adiyo impabayad kinimanang Kuray. Ada kwarta na day jay. Ay nawaw, kita makas taunay ti unget na idinagaway. Makapaasar mat. Agtrabaho ka, ta siya kon ti makaamaw iti anak mo. Alawanan, agaplaya kun. Kasta saanin ang mabalain nga agururay tayo laang. Tano awan maipaw it ni manang mo, ay awanan na. Talaga, ngagbisin tayo. Ay, nawaw! Kas naganak, agbalin ka apatas iti amin nga oras. Kang runaan iti amin, isurum iti nasaya at dagiti anak mo. Iti kasta, nasaya at tumet ti pagtungpalanda. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.